اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عنا وعن مشايخنا عثمان وفاروق وإبراهيم وهارون وموسينا وتجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس. الله أكبر. أنت جميل جدا ما شاء الله. ألا وهي القلب. وهي القلب. شكرا جزيلا، حمدا جزيلا، شكرا جزيلا. إن شاء الله نشكركم. كل شيء أحسن في تركيا. أنتم طيبون؟ في تركيا طيبون؟ سعادة تركيا كويس؟ نعم، كل شيء خلاص؟ ما شاء الله، ما شاء الله. ليش؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرحمن المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني العليم المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة كأنما هي زجرة واحدة. ب ج ç d f g غ h I ج l m n p r s ş t v y z. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Aylar, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 32 Fars, 2 Temmuz'da, 3 Gusül'de, 4 Abdest'te, 5 İslam'da, 6'sı imanda, 12'si namazda. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yemezsem kuru yemem, okuluma gidemem. Yemeğimizi yiyelim, bizi yaratan Allah'a şükür edelim. Allah'ım haram katma aşımıza, bırakma tek başımıza. Yardım eyle eşimize, kimseler muhtaç olmasın. Yetimin benzi sormasın, dünyamız aç kalmasın. Hastalara şifa eyle, dertlere deva eyle. Bu nimeti veren Allah, Peygamberi Resulullah. Her yemekte derim Bismillah. Artısın eksilmesin, kalsın dökülmesin. Afiyetle yensin, geçmişlerimizin ruhu için. Bir de Allah rızası için. El Fatiha. Suriye'de o köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta Suriye'de. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da o ev bizim evimizdir. Şimdi Bayan Mescidi'nde biz başladık. Türkçe eğitimle başladık. Ondan sonra sağ olsun cemaatimden biri 3 katlı evini verdi. Biz de düşündük bu kız çocuklarına koruyalım amacıyla bunları buraya yerleştirdik. Hafız yetişiyor. 18 tane hafız yetişiyor. 4. cüzü bitirdiler. 5. cüze geldiler. Türkçe eğitim veriliyor. Hadis dersi veriliyor. Toplam 130 talebimiz var. Aşevimiz var. Fakir fukaraya. İşte her gün 120 kişilik
yemek dağıtıyoruz. Benim diyeceğim bundan ibaret. Yani bu öğrenciler burada hafızlık eğitimi yapıyorlar. Evet. Suriyeli mi genellikle Evet. onların hepsi? Hepsi Suriyeli. Suriyeli.